Nasiwas. Well, ikaw nasiwas kayawa, mitlala mitlili, kuloke ashlovus, masimit, kulonchi gat kemolash, mitli de vashta meta, kada siakta drelash. On the gosaglen, we are a digging trisco, Go. lash finen Kent, digging sena, finen Des Moines, swollen Lemister brand. Pero Io nasiwas Go. not nas mitli de vashta meta, del cherry avun, I share na kay Casting Gold group. Kadash kif Casting Gold page. Nasunog at Casting Gold group. Share yatari na share siya doon. I share na kay page loko. To my story. To your story. Alright. Kyle, nagala kami. Pain gos ko. Pinag-ashlosan. Gusto mo we got live inge. Nga, inge Sir Letara. Pulang digin trust ko. Digin sena. Alam ni Sir Frank. Kigasin ko online. All in the go. Yung nasi was kayo. Ni iniwash na meta. We got live inge. Nga, inge. Sukya. me. Okay, it's feel very special by Ghost kayo. Go na sumar si Gaten Keslin. Gulaw kayo kumta ko. Kasla. Gusto mo aspin ka lang kung hindi ka nakalin nila kumasya ya. Kaya may wipe ito. Mito, hindi ka diba na meta. Ngayon, i-spell siya ngayon. Kaya medli ka dakta siya. O na siya kalain sa plus na singkata. Kaya siya kalain akayla. Akayla mga si magdefakt. Hindi may yan. Gas que já vamos ganhar tia malas. When ni plus ke fin siya ko pa karte na kaya mana ko matakal ke alas. Na sin may mo ito yung plak ni siya. Na uya yung deging trust ko. Ulang deging ni Sena. Ewa yung pala ni Sir Frank. Ilos ko wa aspin in Seattle, Washington. Nga siya Ontario, California. Asiskin in LA. Na San Diego ma. Na mitligit fast med. Na suya nga siya katagila kat fast med. Kat broy. All I've got flat na kat ispel singin sang lumallap. Na sumasimit ke molash. Kula ke long siya klum na sish. Kula ke long klang lom na sish. Kat met. Pay na pay le fidya ke ko. Kaya gupsa na fast na med. Palan kat ispel singin. Inashkwedok la silash. Inaklen kum. Inakkelebishu ilash na su. Pabdal. Bidliget fast na med kat siyak su. Ugamang kondom na inkot. Ewa isla. Oina sia na naklash, oina sia mas malang siya katyak. Diki kadin islam ko. Dagat klag maringe, kula ke ashlan season sia, ay be lusumay wika hinge. Lusumay fat na ka wika, na sakin sia wo ye luspe. Ay be lusmashin ko ke bel sia. Ay mo sia kwato sumo kat flat na sia. Ay na fe wo ke ni ko na subscribe skat bro. Amen. Amen. Kal Bidliet fast na ito. Mile, ikaw ba na Zoom? Mile Ashville and Pasadena. Mile Victor. Na digin just ko, ngayon pala na Zoom med. Na nasil lemon sa Frank. Ba na digin ni Sena na kaya may faxilo master wasan.
Take just go. Ngan Uyghurs, Tamil Shirley, Dignisena, Mr. Frank, election the Kaksagun got ke the Granny Lashke Gasingi, in Swilbe, we Shupon Rekma, Sema, Bangat Nagenge, Makula Malam Sil Tamil Shirley ke vision jinge, Nanga we go skein gain, we actually Ngama wangan ma yok nga fact sayang an fact kulo ba na siwos mawikat siya nga kulo na sin mo etwiyas nga kaywa ngan siya ko lang an wi ace ke maluto da ngama pela le fosek katlong sam ge mas singe COVID-19 jinge wangan ita yok lok ke ma penama full lusya ge news ang pa penanga wi ko ske tarak tangan wi ko was in Brian sin God ke fakulo malap na selge in the shinga chak ligibe elia magatigen ke ko enana sima elia magateda ke in the shinga chak kadinda ken je wolala bim o ye wona ke wala malakula na shesha malakula ke malututa ngan wi peloto lake wana nga lang se pe fak na si was mit mawiga tanin chesom in wiga chang naknas ka share ye like ye Gaston gada in gain fakya galiki belsingi klamala. All right, take just go. Wala. Kung gasla, oye be sumay ni Des Moines, Washington State. Mr. Frank, I mean bezina na sum na ke announcement Silvio Mashruman. Mr. Frank, check your mute. Klamala tamle maybe kita ko infako. Maingin na gawa sik yung matasha, yung matasha, kat liya na kalan lang ka check na kaya kat kita infas naman. Nabanang kulomalap na suwos na kayo ma akulabay na kape in we got season sige gastan gat step less. Mayin ngakom long darila post mo to na kaudingin na ke fellowship, na ke worship, na ke alu. Nabanang mata ko maperk na naklanin siya kingin na pa. Fall na ke Torkas Castalapa Kake Victoria. Na paella final na ang da paella kung fadela maingi lemkat. Maingi fin matalla na motom da paella maingi sikye mataspe. Alla na sa file kung hindi maingi kung musla na. Na ba nang mataka na sikko misya kateta tari la wag na ngelu. Wag na lu ngel food basket ko. Facilities ngan kauli. Nabanang lela kita tunin na kemana gua mars nge fin win-win lepa ina na kita ndaka kaya kan mas nga wala ako mette handshake ako mette win-win mas nga wala ako mette rin ta fellowship ki gasan kat ke device mark ko kina sich kita na ret makininge nabanang samsam la ko tal ke anan ta ko wangan persen panga ma wait kuya ngara la tari persen panga ngako mette kana ke oya mars yema ta singe na ngitente waste time la sa ke shamanya mga kumfalin sa mga nabak, te sa mga na pie kat ke maingi. Na ba nang marsyo ka pa, fin ka di mo to na inalilosan, taka nagigasing kon porong o kasing. Men paingi mamay sin na si skin, si misle sin in akmisye. Kas mataka in line lalal fin la, so mga isikat ne. Meka, kita in kalya siyang Allah sa kisipin virus. Virus sin pa yaksa fila mo. Esa pe akse fila kata mulas mo ita ta sakta katengan ni win lem figatso. Kula malap. All right, Mr. Frank, gila ana gelak kelim yangan mitsum takom mtalong sa onyo phone na tuman. Mtalongan ana gepang pel dig interest ko ngan min ko kenye lang a church say more fansil mgulduan mo kat mo long last pinasil. Farot may Ontario ne Washington State. Na kulagam to ko Yorakan in aglin kung bedeng ni siya na may nakikuna ko guys si wiki Facebook lasan ngayon balon sundig ni siya na Hey, got second got to the mole soon be ego sigitan to be share as the ni lut ke gas lang. May farak giru ko ta pangan ko in pine post na kaywa
Dawag pa na yung tamlay sirle, taking stress ko. Coffee ni Ferran, ngayon finit ko nimta, and payangal pa. Kaya nga pala sunod, Ferran, ya, na, man ko mo, malat pel na kayo, Naragam tawi porong sham lalang am tang, make malat. Tapa na nga pa siya sila yung kadang sang sila. Eh, ano din ko, ay nakipayang sila din ngayon na, dahil din na malat. Cleansing God ke aqua lal na si kom. Kailangan assume sa matuning pengwi God. Kung vinene na cash alas ke casing goal ko na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ritaw yaktari. Kasha yak sinmate, kasha mata ka sinmate ngan kayo ashke Facebook page la jantari na. Fred nga siya kaya sete finailia sinmate si Mauray ko siya na tamang sila siya kipel na sabi. Pangan master ko, simpa na paing kos na kayo lang online gadin mo ko ingat na kayo Ila malap kipel na ko. Okay, det är så kumgulo ke le Mr. Frank det är så na bet taking trustco. Nga we fakla det är så na. Kita väl kan ta long på sig living Frank. Det är det changing ja där. Och initial all the wo fact yes. Det är wo fact så det long det kan man like men så kan det du ko. Dal dal na ba elements for ang dal modifikasi lan alle yok hard to line and lidin betul darum din mut ko lidin ba siya in this course ya el long common mo siya mo agin na in way ang vaccine taking siya na in spell sige na din kum Luciana Albert Louisiana gul truk se kiel nga alle sabhat ki gas ko shaya alle gal man mai ki jam dagi resh la gas ko shaya alle favorite je Louisiana na kombe gasin kol degi just ko ba gasin kol na in fact pain kom na sum Paulino ay be Mercy kombe Louisiana na bagay may fact last thing na kat ki ana ki kuwasing akkel niya Degin Driscoll will lemon Frank. Los fact na gimasig kaya kinye. Ano din nakata si Wesley video si kasya kaya phone. Ta masing ako min liksya loing na kaya pa. Finne kao di lo malu. Kumte ko yung duid glak flat ye ka. Mwene fo ka pangshipela siya. Kadlore ka giden ak flat ye lo. Gat may nakfalet. Naka-20 oraklet lash, kaksak lash na singkata. Na ego ba yung wen shipesh. Na shokta, medli dart meda. Ngayak fesh si mande, ngan chuket ako min nakawen diye. Kung gemande, an geshipen wen na ni still lowos ke yokta nage enma or naging building one government. Kauli, mande ngayak fesh si. Disam gun pangan lem ilaro suosna. Lem kadro suosna samso ang ngawla on ko ngato ko ke mande lem is frank to kana super ikwe IC alime ko pas wali ko to lo lagos even nga ba ko man ngay ako na ngan long ako be sinan na wayan be unistean ngato unistean gat kan dren ni no na gasho orek masu was sin Messiah siya Tawiya na Tuesday Rina Leviel siya tari uniste lemnister skipper live siya kaya na tosto ang alile tig just ko siya kwen be Senrian na Fred tig ni siya lak fashe Setyan nga drope raya kdesh akade sin sang wen be Fred was na ke Senrian na bagay program last na uye ko kuwas fin ko yung matawi ko tesa som gde gden shakak force pe in magash much visual kung binim da in fabric man kung da rek man kung bigash ash bitum gash li gatchagon min in our smart sikat na su so mas yok shipe kat ko in da dipshla gas god
na mitigi nga siya nagyakatay o nagyamande an digin just ko labi Mr. Frank o digin siya na arsh mo effect safla euros mitigi tax na mit Una le tamil shirle check digin just ko Louis Frank ako lang kita report gasting ka. okay check digin siya na kaya wo kat fast na mit na iso nagkikita sige mande ano nagyangakalim yung and le mande sibesigan sa malim kat il oros was Samsung ang on ko siya. Ngayon usi kung nagkalam gila Sam Sam suplamol na phone na masin na usi isang way siyang lap kung bising hindi program sing ang ginagawa ko hindi the program sing ang malocus na kung hindi Sam suplam nga on ko Sam suplam nga na phone na aske masing na film nagi Samsung ko siyang ginoy ka Samsung ang on ko ilaske praise kung di Samin on, Samin tong, Samin kaksak, Samin akfalet, Samin sangkulo, Samin lalalfungi o yebe lalmet mo. Na kahit Samin nakiwa na ko siliyengan ke with fakir mas moslan pa kung may highlight yan na David, I mean LXX pa Septuagint. Septuagint pa, buksimit pa lengla nagigas English. Gas Greek nagigas English pa Septuagint. Because kung lengla nagi original language nagigas Hebrew ko Aramaic nagigas Greek. Pa Septuagint na. Galis na sabi nga siya nagigas Septuagint. Nabangabi ko to Samuel David. Sam anonymous singer kanya pa il orphan. Sam ko na yak incredible to shock to like na connect like lamanales sa mga slaan may na like dia na mga anonymous ko il orphan Sam na Samuel Solomon pabiaway ang katabi ang wait so Moses ilash pag Haggai Zechariah kung di LXX pa ba nga Sam nga may dagdag Septuagint pang link si mit ke Bible of what the calling gas original language nagigas Greek Septuagint ba kami ba sila lang may lam nga in mga like Bible nake gas Greek singer. Na Sam ko kum na oye ko ilaske praise Sam kung binagila ko sa dito Sam sugok lam nga ang on kosh Sam sugok ang on kosh may ash ib ako singa ko me Sam ke Sam sugok ngan so na kung ash Sam Fossilge ako siya, ilshamram kun kaksak ni dok mabatbat. Kaksak ni dok mabatbat, fossilge sige on ko siya, siyang kun ilse orela ka siya efelo. Kaksak na sin ilse orela ka siya efelo. Na fos ikos na singa ulan, kaksak na sin lemkat ilse kaleng lena. Kaksak na sin ilse kaleng lena. Nangayusip Pepol ko siya na tiko. Ako mismo so mo tawag riti ibigaske. Isam siya kasama din. Sam suk ang ngaul on course na nagkakasaga as sam suk lam ngaul na phone na sukiran si Pepol ko siya na ata so ako minto kay ni Riti ano nagkakalim yan first sila kay was luwa siya kaksak na sin lemgat kaksak din lemgat o ngani kung lang on guessing this scale ilang praise the Lord oh my soul on siguro kasi saying mo siya 10,000 reasons Redman, bless the Lord, oh my soul. Parang nun sugungan. Ilista nun sugungan, Sam sugungan. Kaksakin lemkat. Na, gdevasta namin, nga sa kaksakin lemkat, kimulok na font.
kaksikun lem gat ni tok ma bat got orekle ka sao felo na got we orekle na fin felo kadro la meda in pa kul marakrat na kayo ko malan felo na iloela mo got meda gudin nakfletje Gegat lie elia som sikat kibelinge ona ge tegen tusko ay belam ni Frank lo sham India mga lie matash kumsum na Costco kumsum na Target kumsum na Walmart kumsum with paper products ko meso kumsum minis so minis mol rice kami mga wangin le kume eu no naking may clash kaya kan elia ya 4 ya kami ngaro masimit kaya na ron bakit ashway to bless ito le lem cut el cut long sisi kaya akflat nilo ni dok mabattan finne mau besikat na sis kaya akflat nilo ni dok mabattan na finne lo malu kauli na kuming makay namta suma fellowship we met life kung so matadawin met Masin matlala matlili matlala kung samsam din akflat chikat or akflat luman in sum na yun kat kost kat takeni in sisi na liang sisi siye broy na sinkat in bang may akflat pas na sinkat na in back na na give fos sila fos ako siyan kung vindriti samsam kun akflat na sinkat regardless of what le mesikyak ye matashing kaya nakflat yinakan may nifo but il tomorrow la kashawa fellow fos di meron nige foson ko siya il tomorrow la kashawa fellow il fall lena kaya nakflat yilon fos di meron siya ko inye in se wo may se Scotland Jacob to Elon Cash chimut ko in se wo il se Scotland like Jacob. Because actually, il tomorrow la kashawa fellow. Kung di misenge, masing ako maro misenge pa. Kim mo lash mo ito. Katsum wiyalu, katsum uningan, samram kin gaslan kat proe, ni kat tifukle. Pero sa tifukle gila malu nakat biksoy naman kan that lem ka. Katliksin na bato ko la, may to hindi angay, may Christian si pa. Kung di dali pa nga nga, may ngangan Meat, ngamdamot ko mo, may lalifon, may ilan matan pa, klain sa pagkat, papastalash ni siya, papastalash. Natako yan, ginamda kritigastan ka. Pang siye office, kapang siye title, mahalin na, makflat. Malakflat yan, may ngali upay yan kalensa. Upay kuming tulay yung matan, may ta fact kum guluk, may ta rama sa fal na sum, o kum musla na, kum mong fusas, kum mateng, long sip ang fact mo. Nabara, kaya din mateng mong fusas, mit kumilya ki mamay ta fact ko, ilya ki kalensa plum na singkat, kaksa plum na singkat. Kung kaksa plum na singkat, kung ano naman nagawa sayang. Kung partition niya brain luman ko na kung kaksingkat ako, ngasya na yang sindi. Hindi ko. Kung siya, na sang koyo, ngon yung phone na nakimasi ko makashin. Na kumuhan ka na ilya sayang. Sum nagyor malasyo, kat sinakan lakat, bigi mo na kayo. Kaya nga, wait mapang, melon, may akong proy na ke, melon got na ke. May kadili damang, nakita ko, time out. Siya lang siya fellow. If in got pa lang siya fellow, samay, ito ko kata secure maluman. Samay ito kata secure makumada force kaya. If in pa lang siya fellow. Sinakan lakat, bigi mo na kayo. Kaya nga, wait mapang, sukya nga, ngay music na masih nga ngay pa kat sinakan lakat ligi orek malasha ligi lut ligi en kat fu fashion na way mayin kat onan ask ka shi timay ki content ask ka shi kachang may dalang ngamit Christian si kumdi nga si na
kauklok ang siyak sikle oy nga kum nga masay kum na kun tasto na nga sikle na nga we kula nga na kula na naksil I'm being straight with you na naksil nga kalmi ba nga sum nag mo da ba niya pasta kung ako lang nagawa sinan sige mo ko da sige iswa ngayon kung ako lang kun tuyak ye matan may ta akademia na siya Ngati mga siya nga, tasok to, nanaksit ako na di ba ang sibesyo mo, or nga mo, tas kausangin mo, inkukunlawin. Tasok to, nanaksit ako na siya, kung ako lang, inikiorek mo, may inbangon niya pasto. Tanga fakin na kinanaklas mo ito, katfin sang nanaklas na nag-ilya mamita ro, gudemon ka na kinanaklat ka. May kat para lang kasama fela. Para yok siya din sang kaksak na sinkat. Kat finorak na sinkat na oya kuluk, nak kuluk, mas lagi ng kade molkan la. Ngagawin fact namin nage first nga ready firstly may course first ko sa laman. Siya la kasaw fela mea. Mana kay wale, pero so musik ngagawin li. What's your name? Sure, like a show, FLO, EMEA. Now, EMEA, EMANA Kewale. Il Carmen Ulela, Lal, Belna Kewa. Creator, Creator, God creations. If folk, God, Alina, Ilya, like then act like then act long as in other creations. Okay, mga creator. Creator sa kanilang hindi manay, pero naman nagawa, bakit mo ganda, CSNC. Bakit mo ganda kita nakflat yun, kasi ilyak din aklong masin-mate siya. At ito mo ganda siya nga may. Di ba nga bakla ko? Sakla ko pa, when fuliye enlan kat tapa, lem kat, inandang ligi malan mana kayo, pakaksak siya, siyam ko. Na-posit ko siya nga, ilaro, nanon ko siwas, na sin-mate, Ilaro naman gasuwas na sin may kun el tilokan usak sa ikori long siya may tuwas lal el karingin may sa mamata infelses el kasha may makayam delakatin mas sa amin na line lugangan usla may kuluk na ke kanausten loy na ke fosya sinan kadil huto lumaliye mit magayam dahil katin mas na ngakum si Vena kung pangan magumatayak na siya bisa niya even il fact mo Samsung fact mo elien mit magayam dahil katin mas kalmiya literal mas kalmiya pa katin liye na ilus lang mit kuluk nagyan ka na Austin. Na kadasik nagimasi video siya nga na po nga. Moving lang ma COVID-19 siya ko virus siya ko. Ta aklusyon din yung kat. Makuluk, maakmas, mauperan pa post cases ko. Now, basta si fact is Henry Medela. Virus siya, ito man si Medela kung katil ki orang galim le saylo, na ki Ezekiel tulmulay ko sa kalin. Katil ki galim le, il lem kat, sablay man kayo il kat. Na ilyaloman, frie ilyaloman na saya sa akhlatikat. Akhlatikat fria kung binigyan ako akhlatikat fria. Igas na po on ko sayangan. Alalol kun. Kung yak ko nisimngan. Kung mo nga bayang yung halu bayalas. Kayang poste kayo noon simkat kanya. Or ni siya uluman mata akhlatikat. Dikinan dalyat TV. Dikinan mata phone. Loma ba kata problem slash loma yung ina. Orang ka flia masap si mo. Kung binigyan siya loma, flia phone timan. Why is siya kung minus phone jangan dun loma. Kung usfon jangan men kung may close $1 million deal, na kung may kasang mula sila masis ko, kung mula expenses slash ngayon. Kung tayo phone jangan, even kumte, na tayo flia phone jangan. Flia phone jangan tako kat mata alal mo, yung tayo flat jangan.
Masin jokshipeen na anpa achflet las na sin leem kat. Masin jokshipeen liki na kayo. Main katsin fuli achflet las na sin kat. Mamo kaya foto na yero. Liki na ko na. Oy mittel makulik mittel nimne mittel sismo. Katsin ilagi mangan. Namo pangan focus las na makuluk. Midan dit na makuluk. Take las mit Pharisee. Pangan mas mit Pharisee or leem kat il axos kia. Ilus ilang ti mo ilan di kanaos na masaplan kat. Ilus ti lang na mesi yokshipel. Long silan kat na sin may da pa yokshipel. Ilus ilang na mo ilan di kanaos na masap. Ti ba ikla na si kumising. Kat ilang kin na siya da kay tao na. Le siyam to na lu. Se committee mangan. Maganda mesi yokshipel. Mas yokshipel pa kada nakflet ti kat. Kada nakflet ti kat. Kada foto na yero. Kada gesto na yero lo. Kada libo pa na. Kada floyan na yero. Kada plugin mago. Makayifan mo. Te bait mawiyas nga. Siyawlas nga. Dankiyas. Mugul matayan. Yan na matayan siya wukishpin. Ilos flow na yun kat. In what form? Ke form of praise. Form of kakisagakflet. Nga doon siya. Kula malak ngay oyigin belag da sula na nyo Minister Frank le nakfashi ngali siya klay sabe shamsa piena bela ngasunod le Minister Frank na ke ile nakfashi Tuesday na katfata ko na geuniste na in maslo an na evinash faculty de school ko de sena na it was fa takoy between Tuesday and Wednesday. Mr. Frank, have you been too? Kilometer tamlet sele. Samsam luma sang kesla mantingan kapasyan na nake. Tinga kapasyan na melutut sene kapasyan na nake. May samsam luma dagatari min kumakalim mitari la lem god creator singe parela creations ke mana ko mesik at ship la nagden mata tafan ngeti pe creation si elte kulu kitan tafan ngeti da aklen en el sashwan de shopta ke fostol el vakon nikom fria la lalving lo fin met kollan fella wan mit kain moni gomla narata kana si kom singa ko mindi ke I say someone no kin saptal me kos el sashwan lelang an yak so ko na sios ko sin kalem ke as kawak sila na masa el ibeila peol ko mala na wo fokwe el do kala ke crep na el mata san ora la oya na gewa pakanak pelof si me food crep na ke processing gan na ora la mga na gewa na ke pel si makrep mesla el kang elos mo gata na elos kang ta na men mukol na banang el sibe flok len sukla me singat teorela keo Mesi ini na civil pe ak fashiat na ke mesi nga ko ora la manda go main na yak na kya el ta ka na sao na el flow la sibe samram kun al na kyalen ke fosit kos ke sapta me kos fak mo Israel pa imelan lem gat kalana met chuda pa sak mal yukuya el ta pa na los na ramawo ailos or akmas I long pa el ta pa na los na ramasuwas I long pa met Akeo kaya kelos wo yakin shu na nan ka shuwas. Mena si kumisen ke week ne. Kome ka chandram ke week tarye. Ka chandram ke na nan ka shuwas. Si vela kum na ke tu stem senga fakma masikya ke na nan ka se shuwas lan meta. Finkom de riti puksene. Ai se alemekos sap talemekos fosinga lagos na ke long lagos. Finwa kum kaliena riti magena. Si fesi ne fak mo masikya ke na nan ka sisi was lan meta menge kite ka nan ka ke me ma sisi was ngan na me nga ko med nan ka ke met figing ako mo lang la pu ka injigila pai ma kat nan ka ke ko fukya na ngala lal fu si was la ka ta ma kat faila ma kat fully established na nan ka sisi was la ke e sikya ke me jam la ke ma ko nan ka met figi ka ke sa den reading na mayan mga na kay wata ka kalam lakom ke kaslan kata kesa na si kumakumin kain dictionary na convicted ke ngakumin convicted ke keden makain ikalla o yelas
in civil dem tawak sasa katin matia sando i main crip sing ne kat na mukol mayin pangan masikyak kenge kat patawa kisinga lal ko jelpak mo buenas yum kosti a kain gang lagi selin kikiep makapri ko si panen ko os amekin magluk los yen na kaiwa oye silashne katarana oye kluk lasne kat pile up on top of each other magluk lasne tok kan nakataran el sangram kin sel el ana fuko ko ko pangan nakarakat kat prigading magluk lasne kat become slave to sin na magluk lasne kat kufla fudian jenga som ko kiden kain kan kat kufla kain kan la kat kufla kain kan la namagat ka ora magatan ni flogos beska kapriana kes namagat na loyang na kela kat ul makluklas ke wi kat en na gawa kat sumna we kataran ni pala in kaya fel na kiten ul na mange to wasla na kya kat sanga fili mayen kat kain kain kan la kataran kat pala ke rek masisi water kat pangon mo fin kat tiye matakin next si was na kitem lalla kita ko fluster 5 may pa ko matasi pa na iba way na siwas yan na naklas at mo ngay na nga katasik lang nagawangan mo kain kit bite of day siya na no yan mo ito o yan la kumwit na lan fi may tagikata kati aray kat mataki o yan makat akilin creator sila siya marela creations na kaywa in kay nakilin la ilpak ko ilpak ya kasawa fel el sang monan na ba nang pala yela kumata ka ma ka kofla na kain kan la ka kofla na kain kan la fin ka tia som na yurin kat ke siak ke kajala len kain talay kat la ka talala sel makaprika tinge kat become slave na ke sin ay fa ka lem kat lan misia ka check nam tak ya I see I'm saying good yo kan fak mo wena sinos li fa singa lia kos fa lena lem ka de la naksaya mail fak mo ile oroke ka tin tari ko fakana kiten ko nakshak ke el cha falat lana fakana kiten ko laman sam nakshak ke ko sam in challenge mo ko larama ko mel aran kiten maliye manasian la lal fungi loktela panan got require na kiten li masilem got lani gesa na got fa bye kalorela si mo yak pa yan na yum takan di bye epie fax mo fak mo in siya mo na sila long el lalfung may long la sa build up la lalfung la so long ki kastan ka na ba nang taka na si kumisi kita siya ka taka kitenda ka sak na siya kalorela mo kung fak mo kumara kitan ka hindi arula na solal la lalfung la ka panang ka ini so yangan ka panang ka nakshak kin lem katsinge aral fak mo way na chiwos long ulil fak mo way na siwas kos pangon magulu ko wo e pangon ma wo kulu kos ikal la loss na ke kalim na ke loss kos ara ma mukol in a mem e mai mem in mukol se siwas la norek ma se siwas la norek ma ka twist and turn ma na wa in fall na ke benefit lock tel ma kita kan mataki siya wala na loss e mit na wa pasta na siske Messi kerkin dagen marichenge. Krepo ele na intaka wo fako. Manil kapla ke peol, il kapla ke all wo fokwe. Expectation ng farmers in fact mo mga ito kata mo wo emem. Na ito kata na mukol. Na parang panasikyat na si kumising ke marichenge. Kat sikyat na si kumakuminila, mama katangon wo makulu. O makulu ka katorela mo wo. A loss katorela mo kalim. A kalim katorela mo loss. Kat mataki opposite lan mana ko matako fungul. Mama lem kate laki atari. Mo yen ifo ko katoroi ni. Ifo ko nga roi ni. Mo yen nga ki mind ko wona sip. Mo yen nga man ka mo as kalak as lalmit mitlas. As siwas ko kinaramay na gawa. E nga lang si mo itang pasla benasi. Et yen sifalet pa foot nga Lucifer. Tien se fala tiep na maklal fala tagalan la man lem le mala na nakat na mo fut la rien fut la elliki na alda darin da line managwa malem katelara way
si na ma wena si was kos nan ka ma kos lalmet met arulena sa mat wan mai chi fan lim ka din sang lalmet met si pa King Solomon o yan ang wala kom siya ya makit sa mat as difference ke lalmet met sa mat lalmet met mata ko yurin lim kat me kigat pangon mo ma lalmet met mai yan nagawa sa mat las para lang sa mat na lim ka tilusin na si kom maluangan kayo tasakta el shela mo kom Solomon when natal David pangat sang lalmet met si men pangan mo kum siyak sikat na panan ki kum siyak ki position ki lalmet met in kol met la nga shot na shun kasha na masang lutay la ke moula pangan lalmet met ng bata ko yurin kat me mama nga kung pangan katita kin lalmet met sa mat ina na nga kumin som shu kalim singan nga kuminetayan napakat som lutay la mayin el wo na kiteneta ma fino akong te shu pe lalmet met kitetiya ko na yan napalan ako kin na sikom kiten shu wisdom singan da na sikom nga kumin kain orek maginin kain kasha yakom kasha tal na gawa siya when she was siya kain nim wine kos palay and wine siya ng lawas ki pel karyak nim nga tasakta kisben may agency ko was aksikosok yela aksikosok kila may tas mayata ko was tia lela na si met wan mayata ineis na nanka di pang sesi was yan mugulasa katliela la nil kuna pa katliela stana pa yan ni batas agat fulela mo kung matsikosok se oral mailo kaprilia nanan kalilo ke mail fakngan nanan kalilan ke mailarangan finne kastan kat finne oyelan kat finne oye mga tama paye kaprilia talalailan na ke oyelan matua siya tatalla in makaprichi siya sa ke oye ke masa plalo sa edilan dan release si criminals ngan iba kan kanila na pie na taltalla si met makulukla na esa kapri el siya nanan kayat el siya mawangin mayata el siya mawangin kulukla el siya misla ana so ko sheep makokola na ke en wakilan sheep tia shangal la meshi lio ye ina kay wa ashurukum kasmata ka sunja da pa e fa seteta e fo finga teta e fo katena kalen e fo finga teta e fo katte fakla kite shokya manganin me na banang mana ko mata kana si kum nga kumin kalen ke leila nga kumin fakla o yana ki shuwas malem gaden sina sikum kinga le minister si misinga ngayon nang fakla kastan gat ngayon nang nekke ki kastan gat ngayon matia kiebala metsage ngayon matia sang loss na sin met kalen ngayon matia fakna jilos makalen fashion agat ngitang lila loss matado Lio yela skat ekolla mama ko kinake en lao in ka insang mama ka connect insang fukul mama ko ki ko wangen ka la komin create katena ma if you wangen ka la komin create katena ma e me filipais ka tolu fak na nga ka normal na ka ki elsak ka ya e fa nga kum te kai ni kala e fa nga kum te kai filipais ko sigal tolu e fa nga kum te kain fli akia virus ngin wanin la man mai ngi daga wasikya in mind glorifying in lim god na fin nga kum bain kan mokle mangan na nga mokle forget nga mit dependency nga mokle forget nga nakla ka wo sepe filu daga na si ko singan kan normal na ko na nga e kol lang it kitalilan ta siela na ikul malim ka tilaki taria na ba na ngate fact ka na mind line force first yang anil wo ngam ko ina ramana ko ma wo siya ko kya kaya lalan ka ki kamalem ka del sina sikko ngam ko ina tang la magulu ngam ko ina tang la samsam mataga na sikko ngam ko ina tang la mengal mat line ka pangan masgen mataga na sikko mo ki kamalem ka del laki na fish
Nabanang may samsam lakum siya may nanak lakum siya arula na fall na giblan pen siya arula na wala na lim ka tilaklin mana gawa inta ka inesi na sikum ke si kosok lalach inta ka inesi na sikum ke inse mis lalach ke mana gawa masik lukunu mian lom siya ka din lom siya kasen lokalo kasen akulu mas mayun murder mega changin ki virus singe katin tangitan la limita fati unilya lan fan katil ya ke virus singa la na me nga fa kange kishpin nga wikum la lalfing la limkat in fact mo maingi na gawa it shall come to pass sikyak na silos plex kan na kaywa kemusi sila ko lalan tarik na din Israel nga takaligyan siya. Sikyak mangan. Finne sikyak na silos na pe mepe lakom na kemisinga, mepe na sikom misinga. In time bangan pe. Ito ka pe kat aspeke. Taka wala tamlan sa Pastor Lawrence masamsam din man kitasta. Poro masamsam lalos ki in time. Mangan na kayo taka Losela, mangan na kayo in kastan ka din na in facility na ki yen na kayo wasafli en enfid fela na vasafla pela. O mangan taka lusong mo tikay na lagi lamit limego siya. Tikay na lagi lamit singaw. May mit na luf ko lamngaw baka ito ni Kenzi. O yan siya social gathering na ki oya makatara kaya aluang eh. Mangan na kayo mat ko in fungul pe. Aksang hindi ko. O yan len si kat tisbe pa yang Kenzi. Kat kita hindi lang shumi mamme. Leo yang na kayo mataka kanaus mataka in kanaus lama mesikyak na ke emain encryption matching in fact man le fully la kokula now in the kupoya ila kanaus la kalkalo ila fongol la kalkal yot pot yot ma kalkala ki mesing in mamada ka kanaus la pa mai sikyak na kayo Klona sin lem God ki call al my lock here mutanin siya ngan wikom ekin siya matlalal fungin samsam kin gastan God in we nanak ki gastan God in we mol gun tiya shikein mol gun in we mol gun mayen kana ga may utara na sik ngan mol gun ngan malem God leusi il pa creator of all creations creator sa fun na pangalalal fungin kya pagum lalal fungin kya kuloma lam sin God ki pelna illa silan felange o kastal de nak skosuk ki katlage nga vlon at pela sun dang let serle e kuloma lab chuos de wa viewers marjo you kain por oke kastan gata lelang ako min de sang katena me samsam ngin tulokun magatara to ka wikat internet rekpang internet na duman daga long kastan gat ni fin sangalan kaudi kuloma lab singat ki kalang lal na sikkom pangan marshiru ga tamlen Mr. Frank, gulong malap ke akadena kalim si application kum sang insang ikoya malututse ngan gulong na zoom. Tegen just go. Agin belan zoom ash mo fak yorum. Manu gastain algatle met lupshala nuti ke samsio kangalon gosh. Oye beki akata yasila Mr. Frank ina in fact malap to siuske. Baka naklawos ki malutod luonge. Nagiba anak yung fact nga, giba samsam singin alalim Mr. Frank nga nag-application nan. Nga kain palala, fire in mala electionik na, ligikati, kadin election lo ang akuyan ki makatash kenge. Kasha, kingalang dipsha, kasha yabe ki, nakandalas ki mama sikyak pa yim dashin, fungulkat ki mas simash ngebe. Klamalap Diyos, kiwa kaya katayo usingan, na fila pela na siwas technician lang ka bengasla Mr. Frank kloki akatayan na kalim finansingan ay pa kum tamli shirle klamala Tegen just go gulo tegen sena ash mo fak yorum insang wayang mawashtari. Kagulaman la. Kulo kaya kataya na wuwungan. Ano na kaya lang Monday, Tuesday. Anon ko kaya Tuesday la. Forsak singal yang an ipse to ngan tak mo.
Leila got madalan Israeli na raw ako lal. Takatin ko in galam ginanak lal. Alalal mo cast lalingi tako na si Spal na kipela ang faxi back konyilayan singanin. Leila lembat la na raw may la ko inye. Nangana ko pa sila la katin galam girik malayan. Sila malap kipela ka. Alright. Tingin sa nang gula. Ngayon, ako din ba, ilos sa mabigat na ingin na nga. Ilos sa magkast na nga, bangayak kalimini. Alvin O'Dowell, ikaw na assume, Gula Gashloman, William B. Kimball, si Belonna, Mayoko Palsis, ikaw na assume, Kumbe Berle. Gula Vinen Copra Scove, Texas, kaya kung ka ba, wigat siyang o yaga. Nagdavash na mate si festival nga nakfashion uniste. So bedingan vat med naglin kum lamnister skipor ita finan melim kudo ke aru lombel na ke wa in gasha ko church ka somos na ke pinokon sin yok na uniste. Sisi uniste da mo urek masuwa sin Messiah se tawiya. Urek masuwa sin Messiah se matawiya. Kuvinjuge Pizza Sham sila Isaiah Wang bena akades na Mr. Frank Biega. Sa ako sila ma shoot. Kung shoot nga ba saan ba katak kung yung katak na may katak sa mga tuk fabakin niya ka mga kapsaya. Ot. Shoot ela na ot se kum de wi kum vi bang ot kum ku ye ka na mo ot ngan si na kapek sai Sean. si na Sean ya sai na lo regular na kalin vaccine ba balan drug shoot like Chelsea ba bat mal torja TV Torati pa torja si aklulon in Israel na bawat mal Solomon sa misala tempo na mafani natin full jangan pa shoot singan takoke pa sa atram din Lord Jesus Christ pa ay sa atram din na ke Messiah singan na kundi ginagawa with Messiah atram din end times piega Messiah singan sumatako panangkat lutalagi ulayang sasya. With Israel, ilusot ng matatapan Messiah silang tako. Para Judaism, ilus mo tanagi ulayang nato. Ilus siya natapan mo, Messiah silang tako. Falang akum, katwini ka pa pala. Katito vel tako, te enbogi, ilmata finfelo, tuloy enbogi molyak, ilmata finfelo linangaw. Nagsuot na ikasaw. Dahil masama, ngay som, ako la entisum ng aflok discourse. Aflok discourse talik na ti, kamait lang. Na falok siya mga matasano. Panamod Israel, ilus, siya sa pangal mo sa inanda ko, na dahil siya ba ila falok siya ko, ismay plan pa rapture. Fact yung ako, sapta limekos. Mga dahil siya, madlas mo na kayo, isuot ng siya, William Jesus Christ, ilos akflag lang, felo, mata-force kay yay gosh, dalang mo great tribulation. Na pulan dahil singan, pa, may Israel, ilos inbel sen, ilos ito galim kila, Messiah, ito kotari. Na ilos pa elite movement sa Lionel Antichrist, kaya pulan, lusen yay gosh yun. Nga fact parallel ay siya ni sa mas palya ke yeit fuko BC yeit fuko mitlige visusle na lemon fregel siya mo challenge gat le masuma wo igina kulug na wo kisen se ki gat le me chue or la los awon la mit kulug se pa Barabbas Fulil ang kapilalim Jesus Christ. Bakit masuma kuluk may na or mawu. Na masuma kuluk may na or mawu. Bakit
Bıtağınılık sima esel şram günge bulan belçenen sima sifesil aşkında kayınsan tangalge. İnakalimile rekmasu wasin mesaya sesa tawiya. Aisya singa ulsiye fos sela gel lime gasha ngai read na read la na avlok shike rasi first by first akatayana ke. Na fos se sapta singa si fos se. Dakin silvlata David oya nasako when usang amdrin reading. Dakin silvlata David oya nasako shaks suko mapak bagi na infoko na oya na ke la sa Shonek ke shuen sako oya sige dokosha sa fa tu yaklin maslun filin deliknal David. Nganin lemkat efa onfel nganin lamet met taek in lemi met lal ilfa ito malong silon ka arlan akfletje fossina luna I making ako pwede diction na alle sige usunge gekudan diction kalem sima lemit fingers jam bien na lamet lal Solomon lamet met taek ko to yuin god no taek na lamet lan god patachang na finwain sila sima il tawi orek mal Başka şarkı punyakle full na ke full singaw yana ke singaw mo da vel lemchis krasi üste ke full la David fine na te na üste ksema min kontakta na metligile üste alle boss musik nasin İsrail sinirli gelen kanal solosle sinirli ilen çifeşlosle na ke makluk mayen setan il gelen kanalsle ke churches sapta todo vasingal me gosh bangam to ke pratlan maeta siaguston lal edomif or aşağıdaki naglem kadi laglen mga nilsigilen o sibe fologan yoreni deliknata ol pa ilan musuma wen sipana nagin the misay mo lamit na kewa na siton elita maingen ilsigilen kanausla pa kubiliyem mo laglen iselle tiba na mo alakuluk o shak pena ki plan lan ko at akalim nila wedding masita in our inconsan kanaus na plan lan ko nipe na kading slon nag application lash nag pel lash musengi le virus sinita ko may ta furek may ta ilya may ta nakadlale me illusion no susun nag stong wedding na kado Matui gesista, mas ramsin manager sinanga. Kami pa na ko kung down na mga employees so mga correct may mansit usuk ka wala kung di at the fan na hindi oya sin bising. At the fan di na ti aspel si mau pokyo klikanan lobster. Kasi ang lobster lalap mo Kumukusik lobster lalap mo O mo peking rice ko mga on the floor. Yung ginawa hindi. Kumukusik mo may esas. Now, ito usik umin your eyes can deceive you. Katfin tilula gaston God, lalong nasinasyon God, maatum da sa liye, kat kopen ang gula, amang si Baxter 11 frank, kat kopen ang gula kan nakwa siya. Nakita, weh, kung siya lang masing mo, kung wala lang masing mo, paano yung film siya klal siya ito? Ito na lame cheese Christ ito ka ismait lang. Ito na Belgian foto eni. Na Miller, eles querem se cair em mais casting a smoke screen, né? Ang lá, eu vou example se agora agin, né? Basta nake mit smoke se, kung di ka kung bin kasabay kaya forsa kasi na lalawo. Wala bang si smoke, na wala ko si kanyan na kato, dahil well that. Nakadati puokya na mo wangin de. Pangoyal setan. Imata wek sali godin mo na kato wate. Nakitinyeng na to kagadi okat sena. Pangay mamasikya masidol yusin sang shuresha ko mo. Or fin manas lal po nila. Kat fin de reading aslan kat fin de proy na sin kat.
Amay manasla ifong ila siya. Ifo ko in kauli lom sendri. Sino in kali lom that ashtreni away. Ni opportunity na wo si basikya ngay. In may dahil sige with the full ngawul nasak pada asalu. Nasi yung sibe si mga. If may singaw. Not the Alu In Ekuh flag fashion. Nangafakin le bago ta bugulan sito na mittel gasing don't be afraid. Mitkum ilya, mitkum force nga. Proin sin kat lal fung la kateli bo. Mitliki na makulugi si na fela katlet ko usla metla. Mitliki na mayon labe sikya ko katlet ko usla metla. Na makunak ko pagkitan bon na ke mo lash na. Or kita kaksak lak kum na singkata by iskateli makligre de plata ge makulu. Kat fin di kaksak inkat, kat fin enya ge makulu da kita plata ge makulu. Panen malga na makulu ngan kaksak or lang na ge kaksak lum na singkata. When fosgas nga akkel fosa akus. Ilakkel mi yangan. Oh, fostolo. Ke ay sesingal siya. Il sefa in se inaksol non ko lal fati we made ke we made ko we gas because I'm non ko na she was sing 11 hour non ko she was sing mit sa shop long as she was long made so go flashy pena pa lemon fragile champion piang and ke masima kulu ingin na met ali mo oya kulu kaningin na met or mo met some or magulu ko met ingin na sang non ko fushasta na asilo lo so as was on lo just sang non ko upela sin met more or mawo na first of singan ba il faleni met lal ke pa ye as was lena Paile let Jesus Christ il wangin ngakum de gan diel katikan gali ya ta shock ta isam work masaptan dugo in fact na si matuman de niko sumni ka na masaba ma awil ya elebe fact mo if fall wona si was ta ngain som as ba ma awil ya na awil ya singa bangon matali na sin mait. Ngon matal kumili fakulon mandala pa in long sin ba Yokshipe masimit mo lash mitlalay fung iyo in ekle in forla liki malan felo. Na kumiro fa kyan masimit kumproya sin ka sikla na sin sungki makulu mo. Lala da Jesus Christ lang ba mitlamo si lo. Masimit pa nakli wo loan na kiyaklat lum na singkata. Nit kum sibihil na nagimamit na fako. Nit kum ili ako bin matahil na mamamit na matafak kesho. Kita lispella sa kaceta kita sa kahufu ke le me ting of ako kat mata otari. Kasi nagkamu ke mga fueni tayo belin mutu. Ro kita kufla mutu ke kat dahil ke mga ako. Tay mensis mo angan loan na ke aklat las na singkata may ni fo kat lem kat na kat long ke kat duty ke ay siya ngene. Il usin non ko suwas. Nangasuos na nakachimfuto na yarol ili pe diye katya. Nabangan kunakan sinagunistean alle yok masanggulan singatla kuwas kuiga kyang oyeko. Kunole kumto ka shu kaslan kat may kaslan kat makayfan na payusod ko na shu. Payusod itayak na shu. Oyebe payusod insewu kunda ki may insewu. Kuming blocking main sa uwo. Kum and na tum, talip na tum, yen kung matawa yan sa ulo ni blocking main sa uwo. Na ivinabangan, na ifo. Akong desuk. Sino na ikebagot na yepaspas. Ikebagot na nakatimas na long, may nifo, katisista bila siya nuti gaslan ka. Gaslan ka, na ash na imit, yet thousand duwas som na fuliagi ke mas na ngakong na mata na, wush ko sa nagamalan felo. Hindi ka tune mat we mata na bat tayo nakatava for la ship main me kat connect na pay. Wahin ke mixay. Mga na mata ke tamas ne mata kies. Papa nekis fin ko sa ditie. Pang ma fay kidan mol kin finan merki. Of all places and merki. If okay merki pa win self in telo. Ni lo me constitution and merki ta mata ko ke pa pala.
full of godly principles. Logic God ay doing jenge they just go in at the tosta ngay between in balance lang ay guess and na supplement frank gas la if in as my room I think is na to in balance I think just go. Frank Onang gulang malap tamlan sir le. Nga ko nga win na puro ma fashion ki bel singa alla na tar da malap ki kas mata ka message po ye ka. Gulang malap ay my friend gulo there is na Kilo naman ke akataya sa nalana akataya ganam connection ke Tuesday Wednesday nga na we pelut ke. Kilo man okay gulo there is na my friend pain ko Marson na go ben zoom gulo kum da gas la ay be civic media alu one itawi Seattle ko Des Moines Tolin na Jonas gulo na suwas kayo gulo yung ko we got young tako gulo wala na without further ado ngay agin belon jum taking just call when a fresh knows to get tossed on taking just call Kaksigan God ngan unmute yawi. Lokon sin kita stang March tan singalia kasing this avak ma prophets fail on their watch. Alanga siklema met pala tia kain palye katay nama. Gacham ke simle buksinge ke Maika sapta tolu vasime koshna ke algosh pa malutu da taka ke ya. Fakata shikere la Maika season met pala singa luo ma fototo pukla ke pala met pala shikngan. Gacham ke later part of 8th century pa ashne. Falyang len kain samsam na sin met Israel ay bet Juda. Sam ke lelan no smeriangan. Met ma man fon medin Belgium paper nakatlong Assyria na pa may kail falyang penake pelin kolal Chodem as Asakaya. Pulan bella lai siya bebangan. Malutut singe akalimila met pala ka leaders nge ftodolek da shikaf ndak ftodole. Fosakli ko sa fakle metla ka kia payakle sin met pala sa uleng na sin met mamuli na selos mo as misle. Elos aksangan ye met matia moli na selos ma as meun. Na fosi me ko ron ko sit ko ska rite lamet paip simeta. Na fos sidon fakla elem ka del fakla sin met pala ingen met pala len lo was upgran in sjafla fata edili fovos. Mayen goes kia pala metla. Efatias vilbe ars kalos in die arma. Goes efatias vilbe kain palje katenama. Elosja palje pelfasha efa akmekin yakki. Sibin balalalos tia paye. Elosja fa mekin le mayen gadel tia tapakalos. Kain met toluma samsam kunyak nge met kol nge met pala pasie met pala ma akademi yakne met pala ma small inorek malao na met kol jaya nge pa met kol ma tiarorek mala elos ta anainda elia kelos sivena ke mai wona selosa likina in garangen dalit na din gat nge pagademo me sip na din gata na si mai lo sarang pa akademi ke fastime koshne fakla dalit na din gat nge kia payak le mayen elos fakeng malos lang si long elos akademi na selos mama convenient na selos matie malan gata na elos orela kasi ayen sila losa in mamulyang na selos malos fakat siya makawil siya ma takaki inganiklan gat masing at siya iklan na ki samsam matakaki kunokon ki
Tuesday ka Wednesday ang nag-iplal ay siya. Mama reklamo sa nakin yakirin kat meta. Pailo sham kin met kul ngeta anain wangin Elia laloske. Ki kunokondu mga sham kin ngayok na ipsima ki fact in kain ka sa mama ngena pa. Mama consider mo kanaus 10 commandments lan gada. Anain 4 la. Tena Elia sinasilusin belsingi. Na mga sham masingi el patat me pe na msingi oyam singi. Katama makadil din siu ke nikum kusonge power klebe na nag same sex marriage nge oye ma che leila med masanakin ya inge na anen normalcy se na taga ke vaccine mata ko singat ngel vakla met pala inge safa bella losa ele ma orek sindalik nata inge samge week med week tar el vakla el palapeng ngal ki maurek na sindalik natala. Kima met Chaldean ka Babylon ngera. Narel vakla ele falin tar konela na madalos. Elosin chekan di kata anasi ararama ko mama ko singe paida kyang nasin met pala ke spiritual discernment lan God. In fact my los yashke. Na pensima Michael de gange pel na Elia sima enenaiyak sipna din gat ngayon dahil na scatter about ang. At kan kay psiak luan fakla fasal ko fakla. Fanang ngalim gat el nekele kingon ekalal. Mai ka basam sam ngi. Esin asik in galim ke nanan ka siwas palagin fakla sin med Israel me makuluk lalos. Na faksingi Taka inakalimila, may kailitola, kolan God, ngonlan God itiyak yang masil. Na masingi pa ilto, akalimina sin met ma, oray na met pala siya ma ismolong, in fact na silos la, wangin ka singa yorolos, na pa kadil akalimiki fos on gosit korsla, ilti si fil belongolos, ele akmekunyalos la. Taka inakpay ki, pellan lem kita ko elak kalem yikil ta ko la sip na din ka ta enget ang limo kimet kola chara mama elos falin ara panang ara anen wangan shepherd walutut singa ta ko inak kalem yipen na sip kum la ko singa leme ligia fakum orek masi fasal ko sakes makin yikat ke ka singa gilan in bande gospe eligia ka singa yurukom mafai nga kumin ka nakalemi ke kastan gatma elisungen gat kadin akademi ele kade akademi kade taf kala paye enenan align na ke kaslan gat ke kasla ke bugun mulongos ke pa palang eligia kasla latari na panan kat kanitala piema siwas paema fact ma finlu ka tolu to kani gain ela wikat peke nake pe nga vlogen jam from laga nake kuno kon sifin pa nake ma Tuesday Wednesday kadin delegia melal fingilasha ke kalan might sham singen nake flesh fin ma met koine akfashia mana ke na naklalosa bakal men masing kadin delegia tajakta ashmet lan gadel likia ma elikia sangka singa fe kalem ke fa ko rek mala fa ko ke kasya mailo sorella fa ke lang si silan gat ni melutut singe akalemila pala singe itakle kalan but pala sata ma aray inama elos me representing gaslan god ngamo bange ka sa mga kanakasya ko wala fingi ghost matwiyak in gain siya fansialia wiyan si luo mga tutulaga lumala na dangerous ko kuno kan sige Yeah. flos nga now kumrangin mit palo ngan kakagin gaslan ka ba kalmen elos me elos kakagin gaslan ka anain bang elos fact mama meta lang silong anain ta slakin bangen na
elos is small in Milos fact na siya losan. At siya mapay ito. Kaya ba los kaya kin gaslan ka? Aw. In fall na ma med long si. Aw. Bakit si kikiap mo sigiyak na sin na din Israel nga. Aw. In siya Agustin lalo saan tabayan ng ilos ko in fung yang na kaya na siya maliki na mapay suoso. As kasi English is more absolute truth. Absolute truth kung connect pa pala mo kayo fan na. Kaya may pa, masya mapay na sinmit mela, may bayan sinmit utpo, dawan sa klila. Masya bayan sinmit ko siya, bayan na sinmit Africa, with America, with Italy. O yan na sinmit. Universal. Bakit an absolute truth? Na absolute truth si mga kacham gun nga maganda fact gaslan ka kung may sum long sin ka na may tulos ka pahepen na vinga da ka may chay vaccine na bangay macho mga or kat ina nang dali na anin ka kat hindi gaslan ka may gede may nakat-curate ratings kung pa TV mga curate ratings na ilan someone mamamoy na long sila gaslan kat someone magumlong sila gaslan kat fact mapay is tuwas to my wood to sima mono is a packet both pala ka I don't know. Manigin na for ngar o mga sa mga nigin lang araw. May pangay mga monuk long si. For the gaslan kat nakapay was na siya. Nabay in some way and kung ako sa tagit tosta ang nagipon application. Ako min nishtig fast ang gida ko siya Mike. May ka siya Mike. May kanya na siya. Pwede nila si Michael siya may paro siya. Sa mga sa pamasin ng Israel ke oye sa falwa Laos elosin lutit ke nasipkum kiden loen na ke ludutilan mahita tediksina loen na ke ludutilan mahita loen ba ke ludila siya got fat ma bible of fact got fat na kwashifen ay nasi kusum na we uspabal na tuman wiku kuminiyan na kapahiwa may fact na kung du na ko mo det dafo na ke lutian gaslan kat or yokshupe really gaslan kat proy kat ni gesla may liga igesla shuman may gaslan kat igesla sin mo tsaya ana ga digi lakkal ni Louis friend as mo we back with the kat original sa digi sana Global tamlan sila sub topic sige sub ta tolong evak mo maikal malatang na sin may kolon Israel. Pahingi mo sa mga dayon nagtemita except pel na kayo. Kibes ma mitlan ka ta sham len ka in fact la masuos paye according na gigaslan God madaga pa pala. Layla kita except rebuke singan. Ingla pel ki kalansa plal pide Paul il rebuke le pide. When Peter and Willows matay the shamjam can get cost less in circumcision mo oranda mo in wangen we made ka we pel with cleanse up lang God when ba siya kin siya ni elo sa kaya kin just fact man na wo wait pa te mo lingan me pala fact elo sa fact mo may un pa ito ka na may aksang ng yelos Nga ko na fully equipped kay gastan God in mati kiya pa yak lebe God. Nga ko na tagalimta kay sub topics kay sub ta tolu nga. May kail malatang na sinmet kolon Israel. Katapela kat kupon kay kasa akat siyang fact that the ruin reputation lasha. Nga fins you was line up na kay willan God laylay na siya kasi kan sip kan in fact. Fin the lineup kay gastan God nimit fact is you go kyak to pom la kumit for kasi when pa sam kunyak ne kat put tracking gastan God ngatte no nga ndaga ki form of any method of payment in orala kakakin gastan God singan nga kakakin gastan God ke favor ma may tay sinasika
that is any other form makatoy la kastan kat in the go tidan da his favor ya kat pusena malan lem gat the flie ke full ma ken ma watil etaka kang launching gat kemelut kutwo Lumen frag gulo. Long gas line sang akon nila akde sige tosta ding gusto gulo tosta inaglen kong shaving gold devil's eyes. Ooh. Atun mo ton inut. Ay gum to ko wigat sang to ko kasla to ko na to ko bit kum deta ko. Na igen na ngayon bilang chum degi siya na nakfresh yung don chike Friday yan. Degi siya na. Ginawan lang. Kilala soon take interest ko ke akataya na wo se pe ma kum chakak pe inga in fakak pe la se mai ka umain papengan malutlut se ma ko puk se mga aske laman la Fred si vesingan fak mo isa morek mas was lan god mai ka on gosh pasinik ni me gosh nakakatsum kiten riti na ke pa ko lo pasinik ni me gosh Subtopic sige, subtopic question fact mononon kolon lem God, lie in Israel. Kusin long malem God lie in Israel ke. Tuyak olem God, effect makum lie in Israel ke. Le la fina lo e ini ngoin long makum fakan. Kuso lo se pwelang kaulan fe lo, purong ume nanon kolon lem God. Ashmasilem gadil na non komitlalke. Ila shakak siya kasin takak in line Israel. Ke merit singa Michael or sham lal na sin med Israel komit chu time pel so ke shipinelos matawakin oro matawakin tola alulalos koro alulalos nasin kat ketia pae los alu nasin mashallah na pe los kolokyang inara makulukin line long silang kat. Nara Michael da ko na yero los ke merit singa gas ko siya o fact mo tuya ko len God fact ma kum line ni Israel ke force emit ngan naging asyo ngan study ko su kalmen merit singa na siya nga riti da na gasing ni siya pasyon lem ka at paingen na sin may di siya nganin koin fact complain lalo sa na yimatal sa may lorek magun Olo ay ingin koin orek law ke fact lalo singen. Ke pel na ko malim gadil or anonon ko lalo. Ke force ma kalim ke pa balong na il orek magun creation lalo. In koin and then in il bangon ko siya we fela in orek law ke sham like anonon ko like ko ke oye masikya ko. Na siya force ale kalim ke may ke facts ngan bay ke Deuteronomy sabta tol ngul fasingan ya ash kainin pu ta shak nga sila la pu singan ke shipin cham kin mo la mise inge nga so ta ko sin sila la mason mo la mise in mason in se wo lan god e sin nga lan god e nga pang na sin ka shao e fela in rek lo ke sila la los ko sin sila la mo Postingan el academia sin forcing Bible, Arjin Deuteronomy, Arjin Isaiah, Arjin Sam, il jam kin nga pangon ko siya wa fela in rik law. Kinonon ko lang na sin may taka na sin fin baib sin na sin talik na din Israel ngan. Na il urik maginoingen kisipin maingen il flia fin fela kimatawa kian fela na na metin in matawak lan fela na maingen paliye elong manakawa masikyak in mashlo la dalik na din Israel nga. Niki oya kuluk matalik na din Israel nga norena. Na in fact like alam ke postingan mo. Tako usi complain laws and ka torgas as laws ke ka an na yematok ngan long e pe free e olo e yingi ngoin kan we may orek law ke.
First story na kaya ko in fact o ingin. Lame God in fact may tlok may ang araw kuluk na shoes. Nga tuwa shoes pa kya. Tapuk kya. Nga us mediki Egypt. Nga talay ko was mediki cause. Nga sa pilot Moses, Aaron, and Miriam in the pain ko was there. Kibarit ki fos luongan siyak sin kasin siyak lal kasel na sindalig na talingan bangan. May sinanga torela kuluk na siwo so ki mga ito nga uskos mediki nga exikos o kikos la kikos silyak na inanitjab. Ilo silyak un met talese. Nagilos ti foki ngayon, ilos ti kosak la ti foki o aten matawan fel mama lapse. Narail siyak la mesita nga taurela makuos ingoy narela torgas gas lowos ke ko complain lowos ke ko. May nga raw kuluk na si wos, kaus kos medikiani chab, kuli kos laliki kos, asa pelot Moses, Sarah na Miriam in the point kos. Time ka del fact, maingay in Akes makinyelos ke mail taurela na selos. Katona sin mail taurela na selos. Elos in sulpena esama ke diela mese il taurela kuduk na selos. Pero elos ke siakos ko elos ke totola siya ngayon ali na sel. Oya ingen oya kuluk lalo singen elos arela. Ifos me ko siyan fos singe bale kung fineri tika da supply fokolte saka sham green masa ya ta maluong makamat mile fat ngan pa sham green posime ko shari tiyo na in fact mo Metlog isa matok siya pelak lan mo ap il to ako inaron na siwas. E me apelam when nadal peor il tapuk na sel. Isa mata sikya ke go especially ginienak tatagakasya na Gilgal. Isa mainge ko pa kilin mga toro in moli ko na. Ki first luongan sham su going nila sin oikea longoluo sapta longoluo ne ki sapta longolagos kitok siya belak lanen mo abelda long pengin mo di sharing ki mayun lalo sing katang la mton fel sayang anil tala na sayang la ki shipin long milo sarona sin may tingin naral sapla narun may pala singin pelam sel sapla malenta ko sing nga wiye may di sharing ki shipin ilos night line we ilos tiko in line alos na ki Kesson lame got na sil in fact na sil pela in fact na sil pela mo ilan dia we fact lal pela tok siya pela kishipin il tia ko in sil nga wiye un wait si sil na nayakin si wiye la tari masinga na siya nagkyak long luo for singan luo naro lame got il siya in fact la kus ko in samoy kon lamay niyan ko mana sale nga wi se or inorek la na selos ay le call la na ke main sewo wo saf la ya may palace nga ta shoang aking sewo wo yelo stepena ay na ke lem ga tel ke na le na ra na il si perfect ke saf la enforcing mo isa mata sikya ke ko stash in inactive talaga siya na Gilgal. Isa niya ko was fakulin mga taroin mo di ko was na. Namarit singan il shamanya kashke soswa. Pelal soswa. Kisap na tuluwa ko siya shamon ke ilo sa sumnain palan walayang. Nakolan got mail taurela na silo sin belsen. Kilo sa falen sa Steinfeld Jordan ran. Kufa layok na may tulmaw step lan walayang top tapin walayang ngan dahil si Maniel dal lisyong niya nakikofa na mo mailig kofa layam ka delara usngap kola in ensing anin ko in usel dala from one side to another nakifalan walayang singan nara in akes makinyalo sinsiyat la me nga toro kuluk na siwosa
memory singe na sish mi senyo kingariti me sema il takoin gash got kemi senyo merit singe akalim yala pan kolan god emerit singe ya ba akalim yala talit na din siya sulpena siya ako stainle sulpena moigan na wala na lang gata ora los lagi alu na sin mashalala ko elos sweeper furang nagimakulok malo sa line long sila God. Give us algos ke stop kasi penahan. Pangan masalim gadelin na siya. Kana nasindalik na din siya. Sul penasish. Pas algos el fact mo. Lem gadel fact tayo na siya la mewu. Mailin na siya inge. Inarama si was in molgun long se pera na kaywa. Ein mol ininse posi sel during God gosh. Managawa masikya kimatash ngayon. Matagayin likliki tagayin casual ka din likliki ka di si Vena ki oye la siya. Pos oye sa fire nga kung panay na ra. Pos mama nga kumulila na singkat kaya ka tinafash ke. Narakita ko, ito ko in fact na siya makatin mo si was, katin mo kinlong si, impel na kayo tinasinmate na lash, katinasinmate na kat fond of, akatin mo kinlong si na kayo, pel na kayo akatinin si po si sel na sinsiye. Maingen fin wayang yung kumising na wayang na pa yisipe nga kumin fact mo katitalim God. Min ba na masilin na siya. Il fact na kalim. Lim ka il fact tari na siya mawo. Masing pa ilin na siya. Nakita ko may lutlitaway niya. Di il direct makin may tayo matlok direct palak ko mo. In fact mo, tako na Europe, fact mo kayo mo may fact na silkan. Layla o lay ngayon reklo line ko. Ko inoreklo kay makum fact. If I vakangen, may lorela ving fela inge, pape na ilesang in na non-kakata. Dia mo a creation, my mama lorela. Dahil lang ako min, liksyon yes, makle. Molgen long se. Min kat fin molgen long se, na kata mol si was. Na kata ala po si selpe, makin pel na kayo initola, God pagatrek man na siya, tiya may. Nga bangay mo, iketla na si ko, nga finja kos, tamalel, serle, ka tingin interest ko, ka fin element friend, in gasyo ya peke, tilakin yang malutut sa nga. Sila man lang. Okay, daging sa kulo kaya ka tayo singan. Daging Diyos ko, aging belong to. Check yung mic tuman, mute. Taklop. Tigini siya naklumalap ki akatayan na kalim singan. Yung asamram piya nga asamram kun oyelan met kola. King aliye fasyak toluma. Kung si beriti katli nga tana. Man please nga manasin mayta. Mayt mail aksiko siya kilange. Tagaligyan itsyap nga kesyoan. Napana nga ra. Kung fakta kasi biya nga maansik. La mo pan elos pan mo le na sivit ba na follow na kay oye sa fallalosan na nga ke liye na kay mamakatash kem singi fin pa coronavirus singa sa fla kung nayakyak la pia o scale ma esang unwala anda ka inge na kat na kay wafos ngala na ketariya ka de sakna isam ka la we are very close to kat kain vak mo kat yedal may sikyak na evin ekonoyak yak kat shulba na man kan la shulba na flok na naki o yan kay mama sa file mababalangal din na si Wuke pange mga iski ngam da lipsa akata yan ako silom nga lumalap na simke
Tingin sa gula, medyo orgin bilan sa lamin friend, ang nakulin kom sebe other college, gula gasloman, ebe zone. Ikaw, gula gasloman. Lamin friend, Glomala ke aspepella ng we gaslagan. Galam gada ba siya kaya? alagalan, volume pa patati piya nga. Una. Wo albo Wo, ma arshiro ke singa ke malut no singa ngawi man ke factual take interest ngan. Belo ba nga kat inya kalana sikyak met 9/11. Orekle ash pelin paroy ma nagawa takangan may kulas nga gawa patatan nga takanim siya angan na bangan mola sa te eklarigi mola dalik na din Israel pasis katene na katlen na kawa pela na kawa na in fact la tari na sin dalik Israel mga aslegos logos metla nga katlogos na banan kimalatlan lem kati taka paano mas nga sen gun nga community patatan na kayo when one in Bitcoin withstand malatlan gata wrath lang gat one in Bitcoin katang la one in Bitcoin matang la na banang kulo malam singat ke fakla de interest ta kain akkay gatin non kala okay esam ja ki kumtayin na natalik ta din Israel nga elos met mati elos met pelkulu kita kat malkan la elos wiwiyeng nara ke wona elos nga elos session mo na wa pa kat elos kang na mena siya ni rekmati ke target kasyak ke na ifol dan mati ifol dan astasyak malal da kitente me arsh immunity lash wanin kat kuluk ligina na banang pasis nga alana rekmagin kasma ta gangen kain product na naklanin siya kin tunaka na we lalal figulan mawiyak na met lalal figuyak na gawain ashik pula fashion na Glomala, let's say I'm like a Kidman Navanga Vakarek, some near Jamram Gunashi Pula, Makal, Lowos. forget actually, friend. Kidman order igrar la bena ma. Correctly in Kirar Lama. Ilan pa nag-igrar na siya na mga di mo directly igrar la bena ma. Sobrang naftuto, di ba kung ano igrar la. Wala, kila shot. Na nga mo alle de just ko le Mr. Frank akon niya na ko tingin siya na kulo. Kita ko nage setya ne. Setya na nage tingin sa kami. So sama sa tao niya. Ibin lose life battle siya na kita to niya ang asik po ile Okay. Oh no. Setya that mo kai katasuk e lokalo. Na, maritige sett yan. Bevin loin gen na keta na gidekan shelling gas i tolu sike. Ipsumet ngan pa Maika il long danglan kat na silin to makilmen na sin lan Israel ge oige lalos ngan. Oige figa lalos ngan. Lokalok Katashuk, Bushapash, kainin oye ma alien mitsi alien season. Oye lang din Israel kan kung di polil sumo siwiske buklal koren. Akali mire. Paingin na kiwa simle ki mulan din Israel nga kubing kan lutut kami sige. Sema, tebe na ekli na ke makadash ke misenge. Kat fin loin ke na ke sham ko kayak la mai ka. Ko sharmi na kes mak la mai ga sida ni Israel ngen ta na kat fin tvel loin na ke maulla shifena. Ta na pagan makadash ke. Lein na kewa, bel na kewa kat sunak ta shi edin Allah sho. Mo shof na ni anye madash bel na kewa. Ora fushash kidem patakin na ke. Kat fin
Kacın pataçak na ki, nakideki nam fast na fast, gideki na fast na mit na ki, na akulu ki na parang woye o, giden kain ki, woye o, giden sum na yurin ka. Keng ako mo ask, keng ako mo liye, tingin sila lakad na, alde kalim mo dito siya. Mo dito siya set ya sa mga tun kabashi na ki, mo dito siya fret ya sa mga tun kabashi na ki set ya. Leute da oyen met leute Israel waren. Dan als je komt, oyela komen geden sin gek. Meneer voor as maeta, as punishment. Nake. Pag nga so ready fos. Nga fos ja da gis ga loon gat da ready. Kum gwet sila so sila ready. Dus dan gatsunage was sila me gosto ge sigal dolu na ges sigal lot kosha. Nag ready. Nang use in mo as jingam de ready. Was singa ul akosha. Kusa mo ngo etia kupi. Kumni kata kayat na kusa mo ngo etia kupi. Was singa ul akos. Auk. Kusa mo asin na. Kusa e faleet. Kusa tailak mao. Etia coin on pat euros. Katay na malola euros. If a kanao set like mayo. Auk. Finde if you go to excuse na ke mga na wag mo yan dikan kanao set la maurosh. Like I share personal story lang. Na I susuari yan. Sama ako ni siya galang ke. Kung di kada bel mga active or tiding law ko. Pasang bisang law na incline sa mo professional ang ka no. Belgium mga miss nga tunabaga ngayon wala sarong mo ako. Tingnan mo sa mga kunle. Hasta masisiki ak into igestan da nga pay. Kitin na siya mga rangan labasin sa mga sikata kaskasa ngay kita na ngasisa le fushesh. Nga fakin na le wala lang kata alle kawul. Ako bin matagaw kata kita palakarin siya mana fushesh mo lash pingana le na katin mo da on ka mga dupela le para upegi de nakfesh sila para Nike me motto sila slogan sila Nike just do it. Kung feel na ba isi so just do it. Bit kumata siya kaya reason man na siya kaya wasn't the resonate siya mga ano mo. If you buy your wall, akfesh just do it. Akfesh yun. Bit kumata naman ko kaya may pangay ko to kayak sin kada ba pasti ka lagos na. Kung nga masin siya. Kung saka kite may tsaya kung saka akfesh makuno kung saka kasha malum na ito dakle finna wearing my dakle one way or the other. Flot lagi marita. Pasti kan negos. Kung sa dakle liquid tiya coin ko sa enike. Wheat ngagum de yok wheat mata shop kakalang ge rice nash kakalang ge kash pa yes pa sarang gidya kuis de oil ligi olive wet oil ge olive ko shakta kakalang ge mama chak na kash pa yes pa sarang gidya for single ko shan mai ge fasitya mo kuis fast good oil kulukual to siya omri at to siya hair when natol napula na inoro ako klada kalga po matak mo lang velo ako lang fellow bising pa sito sila ba bagyan fellow bising na oye la sa katindag mo lang fellow pang gday plugin kaya klan kan pa masih wo pa ako min somnik ako min kain kan dali ko yun fela ak for todo yes you got na urine card kada ka then bakit ito kaksa ka
kaksa kalmayın. Pangin masa mga kumurekli nakfashing. Hindi kaksakin ka. Pero sa kung kaksakin ka, nag-developin may insewo. Nakatuin siya ngayon, hindi bel bala na lash ngayon, pa nang hindi sumta gifay ko sa set kaya. Set real. Ang bukan mo tingin dress ko, ilan nakfashing fay ko siya. Tingin dress ko. Glomalap to Shirley, inawigat lebe in fact glomalap ki kasha makumrela in kasha gat ki mananak ki settian ala kalam ki alipsha nagi sendrian ngan academy kasing this fakla God requires justice nara ba nga awla si fesi mga sportak ngan tinonak manasi bangan nanan ka si was nagi ma aski kasing gulan kada aksyo sila Nakimalutut siya nga, may kapasmana, asip tolu pas ke kifay ka losi nga ya. Ipsimetan, katas ke may ka sapta tolu, ipsimetan as ke fosi na ke tolu. Na ipsimet nga sam kun, met kol mayok sang o shala. Pa fosi na ke vas tolu sam ke yan. Ipsi akluan, may ka sapta tolu, fosi na ke singaluan, sam ke met kol ma furok la mapaye, nake masata. Na ipsi saflan pa ashtaga ke saptaon gosh fosin na gelme gosh apa tikini na sham ke tari na foson gosh na ke al gosh pa ipsi afla singan shan vakma arama was in molgen langse in molgen se pasisel urine gat with palamay kail ginakali ke gulo ko sing akfashi ke dasta el takat belchinga talena yok na pa Eric Malero. Masimal da kain tu kain fakang na sindalik din kat nga pa. Lako mas Israel ka Juda. You are doomed. Judgment by patati focus. Na pa na nga el samsam ki ipsimeda yok na sin corrupt leaders nga. Na katapela corrupt leaders nga fuel dal sin mo dapat elash nga. Pa fosin gak tolo mga fak mo. Yok na siyang usalalo sira. Di lalos ke maidan pangan or pangan or lalosan na aklo del proklama payengan nakimasata pangafak ki ICL fact penake mama normal made the normal made inge na ekla normal example gan ba same sex marriage mangan shamam kene na ipsafla singen pa kadin mo kan lang si mo lin se pa si sel urine lem god na ke pelal mai ka elila wangan met kolora payin ganiklaan in karangan dalik din gat ka shepherd in karangan sheep na babel le melakkalemi ke meto ke ildakangan elakkalemi ke hospital meto anil pakke meto ya fastol ngolon kosla elo na sheep makangeli wangan met kolla na payan nga taka malitu chinga na shesh king ako maske magatas ke misingi apa fin nga kung met call kadin morela nan ka siwas singe justice in serve kadin na kadin norek makan langse kadin na norek makan genek siwas pasisel urine lem god in mo fa ko ke magadak fasya el kain align na ke kaslan god pangan nanan ka siwas sima pangun yakyan yok na bake maika on god fasal gos mo fak mo rama siwas in molken langse in molk kun in se pasisel urine god pangan ka sa mga kanikasek kimalutut singan walal pangila ka dapat ko akon nila pon faya ke sette ay finalang silan god bakit ako nagkildudang in sette yan klomala pangan ka sa mga kanikasek kaya na flonat pala na siwas tamla sirle la Minister Frank at ignisana klomala. Okay, dangerous call. Looking for a losing and another kalmian. Gidet with the flock set there in Pont Valley. In dictionary akapay ikoya mo dito. Ang account program lasho, gulamalap na siwas-kewa sa mga astinginan, gusto mo tagagasla, if inash kisin siya kisin luwo mayro, o saknas. Nakakalimye, if inash comments malos, may isang akribe viewer slash ko ilosing is akapay yan. Akalimye ba? If akfasya na kasyo ko, akalimye, na share ye ba,
Крисия куминам шерия like Matila Ashmet Lol Dimeko Staripa like Yang Zone Nena Sepi other colleagues Tignisiana Retlo Walter Kenyalanga George Marsiken Geslin Ulang Tamal Salik Osamu Niperon Sala Nimos Palsis Mayoko Palsis Kenya Wilfred Joe Clarence Jake Paul Aluka Jay Fingal na Ildan Ali Gwen pe mitlo mitsinalti sa mga palye in Elos. Lumala kasi was kayo viewers na yok na kulang kaslo wasan chupe lang program ba kasa gadid fakya gadid naglogi gusto ko sista bel self lo wasan ko wikat fidja plaza pa magat shabram gudinge kasa gad inta ko akay ko ke en kumashwaya. Finde mamailya yemadash kaya nimit kumman kan la kumin akfashi kaksaklom na sinkan. Kaksaklom na sinkan ba akfatodo iya kum na yaron. Na ibang may fact self la yuruk lamni sa yilo naluk lumalap kaya arulom ke kumindaga wika chang ni kachinka kapin programa kasi tayo sa ilan kalye kasi po na shop tayo hindi nagfashi po siya na nagdagal tayo sa na lemon friend na tayo sa kalye tingis ena Sila malap nga ngay tang di comment sila lemonil dan ngan pa pat lane ta ko sham ta kuno kak sa kin gat ke kotsin sa fly ye kuno na sum tamlo serle taking dress ko minister friend nga kuno kak sa kin gat ke was ke shipen fin goes tie fuko ko in passion na kalen sa plovos non ko ke la modification am ta sano na misenge nara kuno na singat ke ko mal flievos Apkayakos na kawa sa mata ko pero wika tan kuno na singat ke was na kawa engan ko in fact pela fin kumpalain ko mo daim ka de lor kiurek makin kuming wi fa kaya kat ini na may din ka in siya kaya kuno kan na ke frete tos to frete sette in cash and sette pe nara fin arshin ko mo laim ka del fria matanin siyom kuming kain wi fa kaya ingkenit na wo sing ako minta ni lut at ni share ke kastan ka tining nga paing Kilo malap masingan nga ki fact lagi pensing menta ko na insiya Telakat lan mo claim siyom kung incoming kain kalansap ay na kinalal. Pang mga fact kilo na siwas na kaywa stay safe and be blessed. Laman lap. Dizem glo tlinne Jonas glo malap ki ash pelom ningenan. Lemon friend ajut fax up the lom na vating just kalye lemon friend Klomalam sin gat ki kalang wal na sis kat alana engan kin last pel singe gidan kain wisam from gaston gat. Na walang fingom kunayak ke ko fra center yewi. Fingom kunayak ke art loman la akkayegom siya magat lalal mo akkayegom mo yen gaston gat pang Tako wiyak yok ke gaston gat. Invitation siya nga walang met karangan me utajilas me tamlan serle in kain in fighting women takawi takawi longa taka mas ye kasan nakri ngago me ni full manago mo fire sing manago mo fail of factors como etilo kunye ko akshikila gastan gato bella jo teorik maganda tette sang mangin kutong gat fin takan mi sa gat mi se somna yun gat kita dem tawi sigok toilet tissue na ke lendo gon launching gat ke kalang lang na sit kang lang na sit ta kay wakat kan season sigi gasten gat stepless lemon friend kung glo nga na gas sham nang may ngalila may pasim JV ko glo malap
Mile globe mo glomalla Gisa nalo ka globe Mayogo Balsis, Kilon Malap Kegos gas back ye. Oh, you like a big umbe. LOL. Lewis Frank, you know il back on soup. Lomalap na si was kiwa sa mata ko sa most tapos siya was. They just calling in ang good bell and soup kung kali ni siya. Ram na va pro. Lumalap nga we kaksakin kat kikat fara na kilusa singa ya o ye pe kya kata ye wo makat ace ke ka singe ngan awi kat lagaywa may din kya la sulpe viewers ang gaywa maluto tale taga fall na kipela yok taga in kya siya pe makulon sin kat ke maluto singa may en tram ke met call ke o yelan met call e pangasi maluto ma nga ina na nga nisin ka siya ke rek masenge ka ke devotion lak na sin gata nga le we kumpan am da yoyor ke mama shipusya ke massive ke ngai ka mama asha ta shakta katte kana le sang credit yok na ke mayen credit ay nan som swamo la sa nan som na ke lang silan kat na siya inga fa ko inge yo kat treni fakulo ke pelsinge ke pray fakat fashilik treni pray Speed be kak second gum kat falat lash. Kat siak sum ge ka shakim da wakin program lasha. E kat palala kum we kat inakata ya malutut maasyam dash ki pelsingi. Kat kulo kim second line siyash. Second line me faka nadash. Kat in ka in lash ka kin gas matal na nalum masin mat we asing kaywa. Kat siak ke ka shalom in we kat. Kin kan la yok lash maash. Kima sikya kakalimi yak nisyaske mas maash. Tarak takat na lalfungi ki kalo mukat na maingi makom ito karangan ye usipan na siya sinakyok kil lalfungi lasin fungot na siya. Tutikat met kola kadin kan tuka fin kaslom kadin kan gasta belfal na kaya akwa klom syuk misle wayan finwangan misle kadako flaliyekom. Kat kulo malap na siya kimat kalan sa paruin ka nakfashi kaslom na yinengengo Tia tuin ka si kadikas malutut loma na siya kadin ka inda fula fal na ke. Pasha di klasha kat siyaks the kat fula atlas in wikat karangin kat. Mayan kat mayat kaday kori kat siyaks yung bel kat kori kung si petlugun kat siya. Ken wan na tum kat siyak kin siya ulom in wikat ke pasha di klash. Amen. Lamalap. Kulo na zone na nga.